дӯстони азиз, шумо даври дуюми барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. Барнома аз 3 гурӯҳи иштирокчӣ ва 2 бахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. дӯстони азиз, имрӯз дар барнома ғолибони даври аввали намоиш, яъне Аниса бо модараш, Хусраву модараш, Рухшона ва модараш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем, ки дар ин бахш кӣ ғолиб меояд. шумо дар бораи ғизои солим ба фарзандатон чизе мегӯед? албатта. фарзандатон зиёдтар дар бораи чӣ аз шумо мепурсад? бисёртар дар бораи афсонаҳо мепурсад. духтаратон зиёдтар ба чӣ шавқ дорад? оё медонед? рақсидан шавқ дорад, ба рақсидан. ӯ чӣ ҳунар дорад? расмкашӣ, расмҳои зебо мекашад. боре ба кӯдакатон дурӯғ гуфтаед? не, ман ба Аниса дурӯғ намегӯям, барои ин ки ӯ ҳамаи гапҳоро медонад худаш. ҳис мекунад кадом гап дурӯғ аст, кадомаш рост аст, аллакай вай ҳис мекунад. ба ӯ ваъдахилофӣ кардаед? хай аз сабаби ягон корҳоям баромаданаш мумкин. кӯдакатон аз сухани шумо бори саркашӣ кардааст? не, Аниса ба ҳамаи гапҳои ман гӯш мекунад. барои ӯ китоб мехонед? албатта китобҳои афсона мехонам. ба фикри шумо ӯ ба кӣ монанд аст? ба фикри ман ӯ ба ман монанд мебошад. оё ӯ фармонҳои шуморо иҷро мекунад? ҳа. ба шумо модаратон дар бораи ғизои солим чизе мегӯяд? ҳа, албатта мегӯяд. шумо зиёдтар дар бораи чӣ аз модаратон мепурсед? дар бораи афсона. бештар ба чӣ шавқ доред? ба рақсидан. шумо чӣ ҳунар доред? ман ҳунари расмкашӣ дорам. боре модаратон ба шумо дурӯғ гуфтааст? не, модарам ҳеҷ гоҳ барои ман дурӯғ намегӯяд. ман ин чизҳо ҳис накардам. ягон бор модаратон ваъдахилофӣ кардааст? ҳа, ваъда дорад ки ба боғ менам, ба тамошо менам набурда. аз сухани модаратон боре саркашӣ кардаед? ман ҳеҷ гоҳ саркашӣ намекунам. модаратон барои шумо китоб мехонад? ҳа, дар бораи кадом мавзӯъҳо? аз афсона. ба фикратон шумо ба кӣ монандед? ба модарам. оё шумо фармонҳои модаратонро иҷро мекунед? ҳа. шумо дар бораи ғизои солим ба фарзандатон чизе мегӯед? бале, албатта мегӯям. фарзандатон зиёдтар дар бораи чӣ аз шумо мепурсад? аслан Хусрав бештар дар бораи китобҳо бисёртар мепурсад, боз дар бораи дадааш мепурсад. писаратон зиёдтар ба чӣ шавқ дорад? оё медонед? бале, Хусрав бештар хондани китобҳоро дӯст медорад ва шавқаш ба хондану навиштан зиёдтар аст. ӯ чӣ ҳунар дорад? Хусрав бисёр шеърро дӯст медорад, ҳунари шеърхонӣ дорад зиёдтар. боре ба кӯдакатон дурӯғ гуфтаед? бале, чӣ зарурат шуд? бештар мегӯяд ки маро аз боғча барвақттар омада бубаред ба хона. бале мегӯяму, лекин дертар мебарам. ба ӯ ваъдахилофӣ кардаед? бале. кӯдакатон аз сухани шумо бори саркашӣ кардааст? қариб ки не. барои ӯ китоб мехонед? бале, зиёд китоб мехонам. аслан барои Хусрав айни замон афсонаҳо бештар мехонем, боз алифборо аз ёд мекунем. ба фикри шумо ӯ ба кӣ монанд аст? бисёртар ба дадааш монанд аст. оё ӯ фармонҳои шуморо иҷро мекунад? бале. ба шумо модаратон дар бораи ғизои солим чизе мегӯяд? ҳа, мегӯяд.
шумо зиёдтар дар бораи чӣ аз модаратон мепурсед? درباره کتاب бештар ба чӣ шавқ доред? بسیار و خوندن نوشتن شد шумо чӣ ҳунар доред? رفت کشیدن боре модаратон ба шумо дурӯғ гуфтааст? دروغ میگه ягон бор модаратон ваъдахилофӣ кардааст? وعده داده است لیکن اجرا نشد аз сухани модаратон боре саркашӣ кардаед? قریب که نه модаратон барои шумо китоб мехонад? میخونم ба фикратон шумо ба кӣ монандед? من و دادم ماننده هستم آفرین. оё шумо фармонҳои модаратонро иҷро мекунед? فرمان مادرم را اجرا میکنم шумо дар бораи ғизои солим ба фарзандатон чизе мегӯед? бале, ба фарзандам дар бораи ғизои солим ҳар рӯз ҳамеша такрор мекунам. Ин сабзавотҳо ҳаст, меваҷотҳо ҳастанд, хӯрокҳои ширӣ, творог, сметана. Фарзандонам дӯст медорам, истеъмол мекунам. фарзандатон зиёдтар дар бораи чӣ аз шумо мепурсад? бисёртар рухшона дигар фарзандонам саволи дӯстдоштаашон ман дар хурдиам чӣ гуна будам модарҷон, нақл кунед, ҳаминро мепурсанд. духтаратон зиёдтар ба чӣ шавқ дорад? оё медонед? бисёртар рухшона ба гимнастика шавқ дорад, ба варзиш. ӯ чӣ ҳунар дорад? ҳунарҳои дастӣ, бо пластилин ҳарчӣ месӯзад, дӯст медорад. боре ба кӯдакатон дурӯғ гуфтаед? Не, дурӯғ нагуфтам. ба ӯ ваъдахилофӣ кардаед? Не, ҳамеша ваъдамро иҷро менамоям. кӯдакатон аз сухани шумо боре саркашӣ кардааст? Не, рухшона духтари тилло аст, ҳамеша ба гапҳои ман гӯш мекунад. барои ӯ китоб мехонед? албатта. ба фикри шумо ӯ ба кӣ монанд аст? ба фикри ман рухшона бештар ба ман монанд аст. оё ӯ фармонҳои шуморо иҷро мекунад? бале, рухшонаҷон фармонҳои маро ҳамеша иҷро менамояд. ба шумо модаратон дар бораи ғизои солим чизе мегӯяд? بله шумо зиёдтар дар бораи чӣ аз модаратон мепурсед? من در خارج آجازان چه بودم бештар ба чӣ шавқ доред? گیمناستیکا шумо чӣ ҳунар доред? استیلین کتی بازی боре модаратон ба шумо дурӯғ гуфтааст? نه بابا من دروغ نمیگویم ягон бор модаратон ваъдахилофӣ кардааст? نه аз сухани модаратон боре саркашӣ кардаед? نه модаратон барои шумо китоб мехонад? بله ба фикратон шумо ба кӣ монандед? مادرم оё шумо фармонҳои модаратонро иҷро мекунед? بله البته من اجرا میکنم инҷо бахши аввали барнома ба анҷом расид. акнун биёед холҳоро муқоиса мекунем. чуноне ки мебинед, аз рӯи нақша холҳои Анисаю Рухшона нисбат ба Хусрав зиёд аст. инак мо намоишро бо Аниса ва Рухшона идома медиҳем. биёед мебинем ки дар санҷиши бахши дуюм ки ғолиб меояд ва ба даври финалӣ гузаронида мешавад. агар ба шумо китоб ва телефонро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед? کتاب бо кӣ бештар сайру гашт карданро дӯст медоред? مادرم дар рӯзҳои таваллуд кӣ бештар шуморо табрик мекунад? بابام бештар тӯҳфаи киро интизор мешавед? بابام قدی بیبین боре аз модаратон қаҳр кардаед? قهر میکنه دقیقه وقت модаратон ба хоҳишҳои шумо бисёр ҳам мегӯяд ё ин ки не?
مادر من همیشه همه من هیچ کارهای نادرست نمیکنم. танҳоиро дӯст медоред? نه، ба мактаб рафтан мехоҳед? من به صبرانه انتظارم تا اینکه مکتب روم. агар модаратон девори сафедро сиёҳ гӯяд, шумо ба ин фикр розӣ мешавед? ها، барои чӣ? برای که گپای مادرم را گوش میکنم. ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медоред? ها، барои чӣ? خرسند میشم шумо аз чӣ метарсед? از دورتنک. чиро бад мебинед? بازیچه‌هایم را جمع کردم. агар ба шумо як истакон шир ва як тои дигар нӯшокии газнокро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед? شیر من با ممکن نیست گستو барои чӣ? وای پشانی اون رو تو نچه ببرو. дар бораи дӯстонатон ба модаратон нақл мекунед? ها، масалан чӣ нақл мекунед? چطور خوردن چطور بازی کردن هموش رو با مادرم نقل میکنم. шумо чӣ орзу доред? آرزو دارم که وای دختر شوم. агар шумо ба кӯдакатон китоб ва телефонро пешниҳод кунед, ба фикратон кадомашро интихоб мекунад? ба фикри ман аниса китобро интихоб мекунад, чунки ман ба ӯ телефонро намедиҳам, иҷозат намедиҳам. бо кӣ бештар сайру гашт карданро дӯст медорад? бо ман дар рӯзҳои таваллудаш ӯро кӣ бештар табрик мегӯяд? бобояш. бештар тӯҳфаи киро интизор мешавад? албатта ҳис мекунам тӯҳфаи бобояшро интизор аст. боре аз шумо қаҳр кардааст? не, аниса духтари бекина мебошад, қаҳр намекунад. шумо ба хоҳишҳои ӯ бисёр ҳа мегӯед ё ин ки не? ман бештар ба ӯ ҳа мегӯям. танҳоиро дӯст медорад? не, тоқагиро дӯст намедорад. ӯ ба мактаб рафтан мехоҳад? албатта мехоҳад, бениҳоят интизор аст. агар шумо девори сафедро сиёҳ гӯед, фарзандатон ба фикратон розӣ мешавад? ӯ ба фикри ман розӣ мешавад, барои ин ки вай ба ҳамаи гапҳои ман бовар мекунад. ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медорад? албатта дӯст медорад. фарзанди шумо аз чӣ метарсад? аниса бештар аз тортанак метарсад. духтаратон чиро бад мебинад? албатта медонам, ӯ ҷамъ кардани бозичаҳояшро хело бад мебинад. агар шумо ба ӯ як истакон шир ва як истакон оби газнокро пешниҳод кунед, ба фикратон кадомашро интихоб мекунад? аниса ширро хеле дӯст медорад, албатта ки ба фикри ман ширро. оё ӯ дар бораи дӯстонаш ба шумо нақл мекунад? нақл мекунад. масалан вақте ки ба боғча меравад, баъд омада нақл мекунад ки мана дугонаҳоям имрӯз чӣ хел баҳо гирифтанд, чӣ кор карданд, чӣ хел бозӣ карданд, ҳаминоро нақл мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? ӯ ҳозир аз сабабе ки ӯ ба боғчаи хориҷӣ мехонад, ӯ орзу дорад ки забони хориҷиро пурра аз худ намояд. агар ба шумо китоб ва телефонро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед? تلفن. бо кӣ бештар сайру гашт карданро дӯст медоред? مادرم. дар рӯзҳои таваллуд кӣ бештар шуморо табрик мекунад? مادرم. бештар тӯҳфаи киро интизор мешавед? مادرم. боре аз модаратон қаҳр кардаед? من قر نمیکنم. модаратон ба хоҳишҳои шумо бисёр ҳа мегӯяд ё ин ки не? مادرم همیشه با من همه گوید. танҳоиро дӯст медоред? من از تو قاکی میترسم. ба мактаб рафтан мехоҳед? بله. агар модаратон девори сафедро сиёҳ гӯяд, шумо ба ин фикр розӣ мешавед? من با این فکر راضی نمیشوم. ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медоред? ها، шумо аз чӣ метарсед? من
من از هیچ چیز نمیترسم. چرا بد میبینید؟ من یاری پرسیدن دوست نمیدارم. اگر به شما یک استکان شیر و یک دوی دیگر نوشوکی گازنوک رو پیشنهاد کنند، کدامش رو انتخاب میکنید؟ من شیر رو انتخاب میکنم. درباره دوستانتان با مادرتان نقل میکنید؟ بله. شما چی آرزو دارید؟ من میخوام به مثل مادرم ترجمه باشم. اگر شما با کودکتان کتاب و تلفن رو پیشنهاد کنید، با فکرتان کدامش رو انتخاب میکند؟ من میخواستم که کتاب رو انتخاب کند، لیکن من باوری دارم که تلفن رو انتخاب میکند. با کی بیشتر سیر و گشت کردن رو دوست می‌دارد؟ البته با من. زود آچچم. در روزهای تولدش او را کی بیشتر تبریک میگوید؟ اول من خودم تبریک میکنم، چون که از خواب بیدار میشود، با آغوش با بوسه وا میخورم، دخترچم رو تبریک میکنم، تحفه‌اش رو میدهم. بیشتر تحفه کی رو انتظار میشود؟ تحفه خالای فرنگیسش رو. باری از شما قهر کرده است؟ نه رخشانه جانی، من تا همین روز من قهر کردنش رو حس نکردم. شما با خواهش‌های او بسیار هم میگویید یا اینکه نه؟ هم میگویم، نگفتن دشوار است. تنهایی رو دوست می‌دارد؟ نه، طاقت بودن رو دوست نمیدارد دختری من. او به مکتب رفتن میخواهد؟ بسیار دوست میدارد مکتب رو. اگر شما دیوار سفید رو سیاه گویید، فرزندتان به فکرتان راضی میشود؟ نه. چرا؟ مخصوصا دختری من رخشانه ذهنش تیز است، داناچه است بسیار. آن چیزی که حقیقت است با دختری من بحث کردن دشوار است. با مهمانی رفتن رو دوست می‌دارد؟ رخشانه با مهمانی رفتن رو دوست می‌دارد از سبب اونکه در مهمانی با دیگر کودک‌ها وا می‌خورد، روزش دیگرگون می‌گذرد، خرسند می‌شود، هوای تازه، سیر و گشت می‌کنیم با همین سبب. فرزند شما از چی می‌ترسد؟ من از خردی کوشش میکنم همه فرزندان و همین چیزا در دلشون ترس برارم. میفهمونم که از تاریکی ترسیدن لازم نیست. دخترتان چی رو بد می‌بیند؟ دخترم قبول ندارد که به او کسی کمک کند. من خودم. اگر شما با او یک استکان شیر و یک استکان آبی گازنوک رو پیشنهاد کنید، با فکرتان کدامش رو انتخاب میکند؟ من خودم دخترام رو خوب نقص تربیت کردم. میدونم که دخترای من شیر رو انتخاب میکنند. آیا او درباره دوستانش به شما نقل میکند؟ دخترم رخشانه همیشه با من درباره دوستانش، دوگانه‌اش همیشه نقل میکند. فرزندتان چی آرزو دارد؟ آیا میدانید؟ رخشانه آرزو دارد که در آینده مثل مادرش ترجمان شود. تماشابینان عزیز، اینک بخش دوم نمایشمان نیست و انجام رسید. اکنون بیایید خالها رو مقایسه میکنیم. بله، فکرتان درست. در برنامه امروزه با خالهای زیاد رخشانه و مادر جانش غالب آمدند و به دور فینالی گذرانیده شدند. شما رو برای غالبیت مبارک باد میگوییم. خیلی شدیم که امروز در دوره دوم نمایش من و مادرم فعالانه اشتراک کردید. ما خیلی شدیم که غالب برآمدیم. گمان نداشتیم که در این دوره نیز غالب میبریم و بسیار امیدواریم که در کوشش میکنیم که امیدواریم که در دوره سیوم نیز غالب به دست ما شود. بینندگان عزیز، البته برنامه ما نمایش قوا آزمایی نیست، تنها سنجش مقرری بین مادر و کودک است. خیر، تا بازدید.